kurang mamilau jaloko salawatnya Allahumma sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sallu ala Sayyidina Muhammad. Jadi salam salawat tadi ko lalu via lalu ruku lalu start. Cuma ulang setelah ini tadi lagi. Allahumma sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sallu ala Sayyidina Muhammad. Gue tunjuk lagi ni yang mau menukai mau bahas. Oh dari mana betul ini? Kalau gue mengaji di pondok di pesantren Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la Allahumma afir al-muslimina wal mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'an minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah wa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu mawlana al-azim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah taala kepada kita. Allah telah hadirkan kita di bulan Zulhijjah, bulan yang penuh sejarah. Allah telah hadirkan kita untuk menemui Allah di bulan Zulhijjah. Allah telah hadirkan kita pada pagi kini di dalam musala yang sama-sama kita cinta. Kita simpulkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kesempurnaan syukur itu telah dikatakan sempurna
apabila mengucapkan alhamdulillah. Dikatakanlah sempurna balik kita gunakan nikmat Allah tu kagunanya. Di syukur tu maka lah bisa dikecian syukur, maka lah sempurna syukur awak tu dibaca alhamdulillah. Di gunungan nikmat Allah tu kagunanya. Jadi mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini dinilai telah bersyukur di Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan alhamdulillah, lalu kita gunakan nikmat Allah Taala kegunanya hadir kita pada pagi ini dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat barakah salam dan bersama-sama kita bersalawat kepada Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukti rasa sayang kita, bukti cinta kita kepada Nabi, iaitu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai' kathura zikru. Siapa yang mencintai sesuatu, pastinya acok menyebut sesuatu itu. Dia tekan apa? Man ahabba syai' kathura zikru. Kok tak dorong awak sayangkan awak, dia cerita sabihin awak. Ataukah itulah sayang awak kepada Nabi, tanpa awak sadari sayang awak tu dibalik kontan di Rasulullah SAW. Tanpa awak ketahui, salawat dan awak kirim, salawat dan awak baca-baca tu hakikatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Keutamaan salawat mah sadualahnya amal ibadah, biar ibadah sunat, biar ibadah wajib, biar amalan sunat, biar amalan wajib. Ruh daripada amalan itu adalah apa ruh emak? Sadu amalan awak tu apa ruhnya? Kalau jasadnya tu mah semayang, ruku, ibadah awak surau. Tu jasad ibadah awak tu. Masyarakat mengaji, baca Quran. Itu jasad ibadah awak. Kalau ruhnya apa? Ruh emang. Ini awak tu dua ruh dah. Kalau jasad tu mah awak kuat. Ruh awak ada ruh awak. Dina dulu ibadah awak tu apa ruhnya? Hanya awak arwahnya. Kalau tak do arwahnya awak, tak do banyawa ibadah awak, berarti baik pada awak tu. Mah? Berarti semua awak. Awak kalau tak arwah tak banyawa awak. Semua jo mati. Ruh daripada ibadah. Ruh daripada ibadah adalah ikhlas. Nyawa daripada ibadah adalah ikhlas. Ikhlas awak ibadah awak tu. Ikhlas awak agama Islam tu agama awak. Ikhlas awak Nabi Muhammad tu Rasul awak, Nabi awak. Ikhlas awak Tuhan tu ya Tuhan awak.
Berarti kalau lagi terkait tua, lagi kelas awak, berarti baru ibadah awak. Jadi cukup pasu kalau anda kelas awak, kalau awal itu guru itu orang mutawassim mana? Kalau orang lalamu ngaji selai. Kalau jadi cukup ibadah kalau naik kelas awak, sembahyang kalau tapasu, atau bagi orang mubtadi tu, bagi orang pemula. Tapi kalau awak biasa-biasa bersuluk, tidak ada lagi tidak ada tapasu tu lagi. Ia sama-sama ikhlas. Satu amalan awak, satu ibadah awak, ruh daripada amalan, ruh daripada ibadah awak, yaitu ikhlas. Tapi beda mak. Kalau salawat kita kepada Rasulullah, salawat kepada Nabi, tidak ada pakai ruh lah. Biar pakai ruh awak, biar nak pakai ruh awak. Yang penting salawat itu sampai kepada Rasulullah. Awak terpasu apa salawat itu. Ba'ala maka itu. Orang salawat itu milik Allah, salawat itu dilakang. Terpasu awak kan ikhlas awak terus. Tidak ikhlas awak itu dinamakan awak ibadah tanpa ruh. Tapi khusus bersalawat kepada Nabi Muhammad, ikhlas dan ikhlas awak. Nah jadi salawat awak itu sampai kepada Rasulullah. Ataukah itulah keistimewaan salawat kepada Rasulullah. Ataukah itulah keutamaan, kelebihan kita bersalawat kepada Rasulullah. Dijumpa sembahyang dari kelas awak dong, dari terima sembahyang awak dong. Dijumpa puasa dari kelas awak puasa. Ditolak langsung amal ibadah awak. Ini salawat, kalau salawat yang awak baca, tapasu awak langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang kerajaan di Turki tahun 581 Hijriah. Kerajaan Islam sama sojayanya di Istanbul. Seorang raja yang terus mengamalkan salawat kepada Rasulullah. Pada suatu hari tibalah orang gila, orang bansai, orang banyak utang menghampiri istana raja tersebut. Tiba di pintu istana, datanglah seorang pengawal menanyuan orang bansai tiko. Apa kau acara malikon? Ambo meminta utang ambo kepada raja. Nak kecil orang gilo, kecil orang bansai dari kau. Seorang pengawal anak murid raja itu tak kecil bila lo raja utang raja nak kayu mah. Jadi ditanyalah ke raja tadi masalah orang yang utang dari kau. Siapa raja? Ada orang menemui kau meminta utang. Dan kecil pengawal tadi kau kepada rajanya. Sudah masuk bila lo sejarah raja kau nak utang. Bila lo sejarah raja kau nak kayu mah. Jadi masuk orang puteri kau, orang bansai tadi kau menemui raja. Bahwasanya orang yang berhutang kau bermimpi dengan Rasulullah SAW. Mimpinya bahwasanya minta piti kepada raja sebagai tebusan atau hutang dari raja kau. Nang kecil orang hutang dari raja menangan
Urang ko mimpinya Nabi langsung tersintak aja dari kau. Maka mimpi Nabi, ada sampai Nabi. Disampaikan lah di Nabi bahwasanya raja ko lah lupa jopo. Raja ko lah lupa jopo. Mana mengatakan itu langsung nak kepiti sakota. Kapan orang nak muta dari kau? Agak cegai. Raja lah lupa masalah kamu terima malam. Kalau masalah salawat, masalah pribadi, salah ibadah awak tu awak sudah tahu. Jadi kau kebetulan lo orang yang berhutang dari kau tahu lo dari mana tahu? Dari mimpinya Jun Nabi tadi. Jadi piting yang dia kena kau orang yang berhutang dari kau orang yang telah berhutang dari kau sebagai tebusannya lupa bersalawat kepada Nabi. Jadi itulah keistimewaannya bersalawat tadi ko kalau lah jadi wirid dewa. Kalau dari dia sia yang orang-orang yang tak do punya wirid. Kalau lapanya kok mau cuman yang artinya dari pihak kerajaan orang yang tak do punya wirid itu sama jo karo. Enggak kalian ada. Kalau orang tak punya wirid, tak ada ibadah rutinnya, tak ada amalan rutinnya sama jo karo. Dia tahu ada tak? Dia tahu ada. Iya. Kalau tak ada ibadah wirid awak dong. Jadi sekurang-kurangnya kita amalan atau wirid punya wirid kita salawat hampir 2 kali sehari atau 1000 kali sehari. Itulah keutamaan salawat. Mana apa keutamaan salawat kok tak ada loh. Tu Rasabi tadi tiangnya ia semua salawat. Ikhlas awak. Yang ibadah lain kuncinya adalah ikhlas. Kalau salawat ikhlas awak lewat salawat. Sampai awak. Seorang tukang bukit sedang memelon bukitnya bersalawat kepada Rasulullah. Bukit dijai jariang, bariang, jalo. Jalo di Selamian salawat dibaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi salawatnya itu kurang memelon jalo ko salawatnya Allahumma sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sallu ala Sayyidina Muhammad. Jadi salam salawat tadi ko selalu via lalu ustaz Julang selain ini tadi lagi Allahumma sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sallu ala Sayyidina Muhammad. Gue tunjuk lagi ni yang mau menukai mau bahas. Oh dari mana betulnya? Kalau aku mengaji di pondok di pesantren salawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jawab kata-kata ni lah. Kita kata apa? Biar dia dari ko Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ditunjuk aja lah di uku tadi ko, di uya tadi ko nombor 2. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh itu nombor 2 kilo. Masih banyak tu. Tapi gampang aku lego. Kamu kapai ke laut sebarang kuat, sebarang laut ke pulau sebarang kuat. Yalah aku, yalah Ustaz. Kalau masih banyak Ustaz. Lah nanya Ustaz tu kata apa? Lah jauh Ustaz ko lah timbul di tengah orang gaya ko masih kalau orang gaya ko kalau lampung tidak takkan ada lah. Iyo santa dulu lagi enya lah jauh Ustaz teriko lah jauh ku teriko takkan ada lah. Namanya batu teriko. Allahumma sholli teriko Allahumma sallu. Allah lagi namanya kan kita kan ada
Tidak tak kenal lah. Bosok lagi. Saking penasarannya, rindunya, nampak tuanya kan. Dek pentingnya masalahnya. Dia kajalah kayak tadi kau lihat. Dia kajalah ustaz tadi kau lihat Dia orang kayak kau. Sakwe berlari, sakancang mengajar, tibolah di dakik sampan ustaz tadi kau. Ustaz kau lah yang nama yang betul ustaz kecil kayak kau. Yang mana betul tak kenal bola, bola lebih seratui kau. Bola tua lah kayak tak kenal lah. Yang mana betul nama yang betul itu ku. Manangan takatu, mencari takatu. Ustaz kau lah yang umpu kau lah yang berlari kayak kau ngajar ustaz kau. Kalau ada di gua, awak kacau lembek kau. Tidak sadar oleh bahwasanya kayak gua lah pajalan dia tiaya mengajar umpu dari gua. Demi penting masalah itu demi penting masalah itu tidak sadar oleh kayak gua mengajar umpu dari gua dia kita start gua lah kalau tua gay betul je lah. Asal lu betul seli betul so baik ustaz gua ke pulau di sampan gay gua balarinya lah. Itu dia cuma dia lah asik ko lah tipu di makam asik lah tipu di makam tenangnya bersalawat kepada Rasulullah. Selain yo laki mana salawat itu ganti Jadi anak dikeinginannya sampai anak dikandaknya sampai itu anak motor kalau sudah kampungan pikir ramai dah. Tapi secara langsung syariatnya demi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pada pagi ini kalau cerita Idul Adha mungkin kelacur dibaca-baca kena. Ya mak, kelacur terbaca di dua dah. Khususnya hari raya kurban. Kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad kau apa mak? Kau dapatnya kau kerajaan nana. Dianjurkan, diharapkan awak mengarajuannya. Lewat kurban asalnya. Tidak. Kalau kurban itu sunnah ini sunnah kecil buku, kecil bulu sama mangkuk, kurban itu sunnah Di kerajaan jadi dari kerajaan palu, kalau dari kerajaan lalu merusuh ada mana di kerajaan kayak terkadang Sayyidina Abu Bakar sama beliau jadi khalifah. Pernah beliau dapat kurban lah khalifah pernah ndak dapat kurban. Kalau orang biasa dapat kurban kan dapat ya. Jadi ditanya lah para sahabat lain kepada Abu Bakar, bangko ndak kurban wahai khalifah. Nak kerja sahabat lain kepada Abu Bakar. Di sikolah ambo menjalihan bahwasanya kurban itu tidak wajib. Tapi kalau Rasulullah salamu ibinyo, salamu samasonyo itu tetap punya kurban terlalu. Tapi kalau Abu Bakar pernah kurban sekali untuk menjalihan kepada umat, kepada kaum Islam, umat Islam bahwasanya kurban itu dinyatakan tidak wajib.
Tapi sungguh kurban itu korbanku adalah hukumnya sunnah muakkad. Kalau di imam yang lain ada kurbanku yang wajib hukumnya. Tapi kalau Imam Syafi'i hukum kurbanku adalah sunnah muakkad. Sangat dianjurkan menawa. Ia berapa kurban awalnya. Bak kata orang-orang di luar rukuk sempurna itu sehari. Tapi kurban tak ada. Berarti kan orang sempurna aku merasa 50.000. Kalau bahasa tahun kan ada kurban awak ajuan nak di sini. Dianjurkan mana kurban ko? Hakikatnya kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima ribu apa masih kira? Beli kuah. Dah. Seku masa muda mah. Dana korban tersebut berakhir kan timur sama korban. Kok dibaca sejarah seketik sejarah Nabi Ibrahim. Boleh. Kalau dibaca seketik sejarah Nabi Ibrahim tentang kurban, yaitunya beliau sama alun babini lain, alun punya anak lain. Nabi Ibrahim ko elama kurbannya kurban untuk kurban domba, kurban kambing. Jadi sama ini ko yubana dakiknya kalau taala Nabi Ibrahim ko yubana babi-abihannya untuk menagaan agama Allah Ta'ala. Sehingga para malaikat iri kepada Nabi Ibrahim ko. Baribu kambing yang dikorbankan Nabi Ibrahim. Timbullah perkataan dari Nabi Ibrahim untuk menaikkan diri kepada Ta'ala kuah mengaju kambing, mengaju jawi, mengaju domba. Ko barana ambo ma jual anakmu mau ke kepada Ta'ala. Bukan pada kepada Ta'ala. Takatulah saking dakiknya Nabi Ibrahim jo Allah Ta'ala. Jadi itu belum anak dulu lain. Lah lamu masuk, lah istri, lah dulu Nabi anak, lah dulu istri Nabi Ibrahim. Punya anak lah Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail. Anak lah dewasa, lah cukup umur. Timbullah mimpi kepada Nabi Ibrahim. Mimpinan pertama yaitunya dalam keraguan Nabi Ibrahim bahwasanya untuk menyembelih anaknya. Timbullah mimpi kepada Nabi Ibrahim ko, tembusilah utangmu, tembusilah perkataanmu. Nak kecil mimpi dari ko, berkata nama kita pelihara, nama kata-kata nak kita bui, nama kecil go nak ripaci, nama kecil dalam go nak kita bui. Katakan ada lah, ni Nabi Ibrahim. Dikarenakan beliau kira itu merupakan lain bahwasanya mengajawi teranak banyak Allah ke korbanan anak wa lemua korbanan. Sampai 3 kali di nak 3 kali tu mangkonyo arinan pertama tarwiyah. Nah arinan kedua mimpi yang kedua disebut dengan
Hari yang ketiga itu baru hari Arafah. Hari yang mimpi yang kedua hari Arafah, puasa Arafah, Pak. Mimpi yang terakhir itu baru yakin bahwasanya mimpiku datang daripada Allah. Jadi layo kadidapi anakku lain dikecelakan anakku bahwasanya Nabi Ibrahim ku bermimpi. Nabi Jana kata tu kalau yo tu mimpi dari Allah Taala kan kalah. Di sinan kita bisa kalau cerita sejarah taukah pada itunya untuk camin awak sepanjang cerita Nabi Ibrahim mungkinlah banyak awak ketahui, yaitunya bagaimana Nabi Ibrahim itu mendidik anaknya. Pulau Nabi Ismail patuh kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail seorang ayah tu, seorang ayahnya bahasa lain kalau sudah pilih nak boleh. Tapi kerana Nabi Ibrahim ko yo Nabi bagawu lo, musawu lo. Musawarahnya karena itu bahasanya cuma mimpi. Ndak langsung lihat dia dong. Ini musawarah kita nyana itu. Pada you dia ragunya anaknya, nyo ayahnya, anaknya. You dia ragunya antara ayah jo. Oh mentang-mentang awak ayah. Oh anakku kuat tiwa ego nyo. You kecewa. Oh you lo betul kecewa. Tapi Nabi Ibrahim ndak lo. Nyupai you lo. Musawarah lo karena lo bahagi kilo. Apakah itu Nabi Ibrahim mendidik anaknya? Nah Nabi Ismail manangan ayahnya takah itu kalau ia itu perintah Allah, kalau ia itu likadake awak jola Taala, kalau ia itu likatambahin mana awak takwa awak kalau Taala kajola. Karena awak dia timnya koyo takwa itu lah awak cari ya. Nanti cek Nabi Ismail kajokanlah ya. Di sini awak bisa mengambil pelajaran bahwasanya antara ayah dan anak ndak bisa di bawah boleh. Bisa awak mengikhlaskan anak Allah. Harus dibawa anakku bayo. Harus dibawa anakku berjua. Anak tak dulu kalau jaya awak kalau lagi kebatambah takwa awak leka batang pada kewa jawab salah ana yang perintah ya awak itu yo di kerajaan aja kan. Kalau letakah itu awak punya anak punya ayah lah semua awak dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau kita lawan anak awak ko dipandang sebagai penerus agama awak, penerus keyakinan awak. Ya mak, ketika itu tinjau untuk simpulan daripada kisah Nabi Ibrahim, kita bagi yang lah punya anak, memandang anak awak, pandanglah anak awak sebagai penerus keyakinan awak, sebagai penerus agama awak kepada Allah Taala. Baik terima, pandanglah anak awak, keturunan awak itu sebagai penerus ibadah awak kepada Allah, sebagai penerus keyakinan awak kepada Allah Taala. Seindah awak legwa, seindah awak nak menyembah Tuhan legwa. Siapa nak menyembah Tuhan le? Anak awak le. Seindah awak orang nak beri mana legwa? Dah dua awak lain. Siapa beri mana le? Anak awak. Kok lain terkait itu awak pandangan awak? Kok lain terkait itu pandangan awak kepada anak awak? Abina ke bawah untuk anak awak mungkin apa ada lah. Ya mak. Abi mana pikir awak? Abi harap awak untuk menyimpulkan anak, untuk menjalan anak mengaji, untuk anak supaya jadi kurang siap jadi ulama Abi mana pikir apa ada lah. Karena pikiran Nabi, harapun Nabi dinilai pada Allah Taala sebagai harapun menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Piti yang awak keluar pun
dinilai pitih managaan agama Allah Ta'ala. Pitih na nawa agyan ka nawa ko, o di santra nawa contohnya. O di surau nawa, o mengajian nawa contohnya. Jakian nawa pitih 150 sebulan. Pitih namanya tadi itu dinilai pada sedekah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepanjang tulisan Nabi Ibrahim, Nabi Sawah petik yang tunjuk musawar atau musawarahnya Nabi Ibrahim dengan anaknya, dan fatwa Nabi Ismail kepada orang tuanya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر مدبر الأمور وخالق الظلام والنور وولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعجلنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركعين السجود الله أكبر كلما ضلت القدر وأقلت الغبر وحذرت العذر ولاحت الزوزاء وقامت الأرض والسماء وحسات الركبان بالبيدة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن زلزل البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن طوى خيرا فإن الله شاكر عليم الله أكبر تسبح له الأرض والسماء والسحاب والطقاء والجبال والبطق إن أول بيت نودي للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس هند البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر ما خسفت القلوب وكشفت القلوب وسترت العيوب وغفرت الذنوب وعفى له الغيوب زال الله كعبة بيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي وقال عيد ذلك لتعلموا أن الله بكل شيء عليم الله أكبر رب البلد الحرام والأيام العظام والركن والمقام ومن العظام وشهر الحرام ومسعر الحرام والحل الحرام وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه منا ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله أكبر رب الأنام والملك ومنور الصبح إذا أقبل وقابل الأمر إذا أكمل ومقترب الأزل الأمر لمقترب عزل الأزل ومنقل الممالك والدوال ورب النزم إذا أطلع وأكمل وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركعين السجود الله أكبر ومرتفع العزيز ولا الحزين وقد الخالق وأنزل العزيز وجر بالخيف دم سازين وآتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مارضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقات أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمر إلى الحج فما تيسر من الحدي فمن لم يزل فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رزعتم تلك 10 كاملة
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله الذي فضل والأنعام الذي أنزل الحداد ضيافة للأنام وجعله من سائر الإسلام وصيره موسما من أكرم الموسمين في الأيام نحمده على ما أكرم به العابد ونشكره على ما شرفهم به في المزيد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا شريك له له إله مثل إبراهيم خليلا وننجي من الزبه ابنه سليلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول أمر بإقامة الجماع والأعياد في أمصار المسلمين والبلاد صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما صلى على إبراهيم قليله وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله معاشر المسلمين رحمكم الله قد نزل عليكم يوم العيد المسلم المباركة والمجد ضيافة لكم من الله الكريم فعظيموا بحق تعظيم وهو يوم التكبير والتحميد وتسبيح وتسليم موسم عظيم صرفه الرب الرحيم من عزمه الله عزم شأنه ومن أحسن فيه قبل إحسانه أمر الله هو فيه إبراهيم بذبه ولد إسماعيل بتسليم بما أمركم الله بالتضحية عن سبعة في هذه الأيام فالبرنة عن سبعة والبركة عن سبعة والشاة عن واحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمينوا ضحاياكم فإنها على صراطهم ما طايقكم جعلنا الله وإياكم من الفائزين آمنين ودخلنا وإياكم في عباده الصالحين إن أحسن الكلام وأبنى النظم قلم الله الملك العالمين ذي الجلال والإكرام وهو الله تعالى يقول وهو أصدق القائلين فإذا قرئ القرآن فاستمعوا على وانصتوا لعلكم ترحمون وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم برحمتك من الشيطان الرجيم إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله حمدا متواليا عاليا وشكرا متواليا وافيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن آمن لمن آمن به وافيا
أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان إليه داعيا ومن غيره زاجرا وناهيا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وكرم. أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياه بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألا وإن الله تعالى أمركم أمرا عظيما بداء بنفسه تعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأعزبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا على من به الله هداكم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا أثقلين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد النبي الحرمين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد الإمام فارقين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد ورضي عن أبي بكر الصديق التقي وعمر فاروق النقي وعثمان ذي النورين زكيا وعلى المرقد الوافي الوالي ورضي عن الحسن والحسين بصباطين نبي وعلى ستة الباقين وعلى كل منهم والتابعين بعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأصلح صلاتنا المسلمين وانصر عساكر الموحدين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين وأقض الدين عن المديون وفرج هم المهمومين وفك أسر المسرورين وعاف مرضى المسلمين وكتوبه. اللهم سلامة علينا وعليهم وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في بارك وبحرك من المسلمين يا رب العالمين. اللهم حضرنا في هذا المكان من السعادة للأعيان والفقهاء والفقراء والجميع الإخوان. تقبل اللهم سعيهم على طوال الزمن وأعلي درجاتهم زناني برحمتك يا حنان يا منان. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه